Hunzanın yekê îlonê roja aştiya cîhanê. Baş e hûn çawa zanin yekê îlonê roja aştiya cîhanê? Çima yekê îlonê? Çima ne rojekê din? Sedemê vê eger hûn amade bin, ez dixwazim ji we re nivîsekî bixwînim. Li ser vê min berî salek du sal berê min nivîsîbû û niha bi vê wesilê ez bi we re parve bikim. Aştî aramî lehev hatin. Çi gotinên efsûnî ne ku di xwe de tijên nakokî paradoks dihewînin. Li cîhanê yên dewa aştiyê dikin bi giranî mağdûrin, yani kesên sivîlin ku ketine ber xezeba şeran. Yên biryara aştiyê didin jî hêzên desthilatdarin. Yekê îlonê ku wekî roja aştiya cîhanê tê zanin, gelo çawa hate diyar kirin? Çawa biryara wî hate dayîn? Mirovahî çima û çawa pêdivî dît ji bo aştiyê rojekê diyar bike? Watêya wê rojê çi ye? Çima ne rojekê din yekê îlonê? Di îlankirina wê rojê de welatên serdestiyên cîhanê roleke çawa lêîstin? Ji bo em behsa çîroka yekê îlonê bikin, divê em vegerin destpêka sed sala borê. Di destpêka salên 1970 de dewlemendiyên ser erdê yên bin erdê nû hatibûn keşifkirin. Mirovahî negihîştibû wê astê ku karibe wan dewlemendiyan di nava xwe de parve bike. Rekabeteke mezin hebû. Ev dewlemendî zêdetir di destê kîjan dewletê de ba, ew ê bibe hukmdarê cîhanê. Destpêka avakirina netewdewletan bû jê her wiha. Destpêka şoreşa sanayî bû. Ji Japonyayê bigire heta Amerîkayê, Rusya, Fransa tev li aliyekî li dijî bloka Almanya, Avusturya û İmparatoriya Osmanî di nava şer de bûn. Di şerê cîhanê yê yekemîn de di navbera salên 1914-1918 de bloka Alman ku İmparatoriya Osmanî jî digirt nava xwe têk çû. Encama şerê yekemîn gelekî giran bû. Li dervê encamên polîtîk, ekonomîk, erdnîgarî bi qasî 20 milyon kes hatin kuştin. Derdora 40 milyon kes jî yan birîndar bûn ya jî seqetman. 4 împaratorî bi temamî hilweşiyan. Dewletên nû yê li ser biringeha netewdewlet ava bûn. Di peymanên navnetewî de aha Kurdistanê jî wê demê di nava wan dewletên nû de hatin dabeşkirin. Piştî 21 salan şerê cîhanê yê duyemîn îjar dest pê kir. Şerê cîhanê yê duyemîn wekî şerê herî mezin ê dîroka mirovahiyê tê zanîn. Ji aliyê Almanan ve bû wekî heyfgirtin, bû wekî tolhildana şerê yekemîn ji ber ku wê demê ew têk çûbûn. Roja yekê îlona sal 1939 hêzên Almanyaya Nazî bi serkêşiya Adolf Hitler cara yekemîn êrişê Polonyayê kirin. Rojên herî bixwîn, rojên herî tarî, herî bi êş yên dîroka mirovahiyê wê demê dest pê kirin. Şerê duyemîn tam 6 sal û rojekî dewam kir. Bilanço îjar 3 qat ji şerê yekemîn girantir bû. Bi qasî 7 milyon însan hatin kuştin. Ji wan 45 milyon sivîl bûn. 6 milyon cihû bûn, yani Yahudî. Yani hejmara kuştiyan wê demê dikir ji sedî 2.5 nüfusê temamê cîhanê. Bajarên bi nav û deng yên wekî Berlin, Varşova, Londra, Nagasaki, Tokyo, Hamburg, Leningrad, Budapeşt de Kiev serûbin bûn. Wekî Heleb, Raqqa, Kobanya, îroyîn, yan jiya dema Daişê em bêjin. Mirovahî ancak piştî bilançoya ew qas giran ya wan her du şerên bixwîn ancakkarî behsa aştiyê bike. Îlankirina roja aştiya cîhanê piştî vê cengê hate rojevê. Yekê îlona sala 1939 roja destpêka şerê cîhanê yê duyemîn bû. Hêzên Almanyên Nazî wê rojê êriş kiribûn ser Polonyayê. Piştî ku şer bi dawî bû, Yeketiya Sovyetan û welatên endamên Pakta Varşovayê biryar dan roja destpêka şer, yani yekê îlonê wekî roja aştiya cîhanê îlan bikin. Wisa dewam kir heta 1981. Piştre çi bû? Netewên yekbûyî kete devrê. Ew jî di sala 1981 de di şûna yekê îlonê de rabû roja 21 îlonê weke roja aştiya navnetewî îlan kir. Niha li piraniya welatên cîhanê 21 îlonê weke roja aştiya navnetewî tê bibîranîn û pîrozkirin. Yani du rojên me yên aştî hene. Yekê îlonê ya dijî 21 îlonê. Yani nîvê cîhanê yekê îlonê, nîvê cîhanê 21 îlonê pîroz dikin. Lê piştî ku Yeketiya Sovyetan belav bû, di roja me de tenê li hin welatên bloka Sovyetan, yani bloka sosyalîst û li hin welatên rojhilata navîn
هیجی وک سمبولیک جبو شرمزار کرنا روژا دسپیکا شر یکمی جیانه یکی ایلونه وک روژا آشتی جیانه تی پیروز کرن. جبلی وان هر دو روژان یعنی یکی ایلونه و 21 ایلونه روژا که دنیا آشتی ناونتوی هیا. او جی یکی مها چله یعنی دسپیکا ساله. د سال 1968 ده جالی عالما کاتولیک و هاتیه اعلان کرن. یعنی روژک پشتی بوینا ایسا. وسا خویای دنیا د اعلان کرنا روژین آشتیا ناونتوی ده گلکی لپیشه. لی د پیکانی نوی ده جیه ناگره. هرچند روژ آشتیا ناو دولتی هبه جی شهر تم دوام کریه. اینی شهر گوهری بنجی اکتورین شهر تم اینی دولت بونه تم اینی حزب بونه. بخواه راست لدیجی هف شهر نکرن بلکی لبله بشهرین وکالت خوزا تالان کرن پر ملت مغدور کرن شهر لویتنامه، کامبوچیای، شهر لکوره، لکوبا، لولاتین امریکای لاتین، شهر لروژتا ناوین لهن ولاتین آفریقای، جزایر، انگولا، لروژتا ناوین وکی بردوام شهر جهان یدویمین دکاره ورن مرخاندن. ایرو لولات ما روش نجدایه. دولتین سردست یه اندام دائمی یه نتیم یک بی وکی امریکا، چین، فرانسا، روسیا و انگلتره دمجار آشتی ده ناکوکی دروتیا خواه و ناشیرن. همو روژن آشتی انگو یکی ایلونه 21 ایلونه یکی چله تفجبو آرمانجا کینه راوستاندنا همو شهران نوسا آوکرن آشتی هر درجیانه نوسا افروج وکی پیمان ناو دولتی ین آشتی دکارن ورن حسباندن. شرط انوان پیمان مانوی اوه هر دولت قبول بکه که تو جاری سری لپولیتیکای زخته نده. شرط اوه که تو ولات جیران خواه داگر نکه. د پرسکری کنده شهر ترجیح نکه. تم سیاست آرامیش خواه اساس بگره. اف شرط پیمانه نه. گلو اف پرانسیب و شرط پیمانه چقاستن پیکانین ده پراتیگی ده. ماده موسایه شما ج پاراستنی را ج چک و سلاح را اوقاس بودجه که مزنته و قطاندن شما اوقاس چک تانک توپ بالافرین شهر تینه هل برین چه واچه ده به ولاتین که هری زیده باسا آشتیان اف دولتی تکن دیسا اولاتن که هری زیده چک هل ده برینه ج پاراستنی را اوقاس بودجه که مزن بد قطینه ام هر پنج اندام دائمی نتیم یک بی کل سر جهانی خودی حکم مزنن بینم بیرا خواه کی جان دولت بون؟ امریکا، چین، فرانسا، روسیا، انگلتره. هلوه سوان دولتا نشان ده وکی ده دیرو که ده او هیجی لپی داگر کرینه هیجی لپی دزینا دولمندیا گلان. هر آشتی خودی دیرو که بخوینه. هر شرجی محکوم بداوی بونه. پرسا کو گلین مغدور و قربانین جنگان جخواد کنجی اوه. آشتی و کنگ حکم لجیانه بکه. برسف گلکی زلاله. روژا کو مروواهی فخر کو خوازا اکولوژی جیانا مروان جد دولمندین سر ارده و بن ارده بقیمت ترن آنجا ویدمه آشتی و حکم لجیانه بکه. از خاطر جو بخوازم ملاوی آوا اون هر بن به هفیا روژین خوش آزاد چید کم بلا بده و دم باش سلام.